آیا تومور گرفتن در اسلام درست است یا نه؟ سوال دیگر، تومور گرفتن درست است یا نه؟ در مردم ما بسیار رواجه. الله مهربان رحمت کند، عبدالواحد سیدزاده در دست ما یک کتاب احسن المقصود فی توحید المعبود. این عبدالواحد سیدزاده خودش هم حضرت صوفی ای، نقشبندی ای، ولی همون کتابش دارم چندین تا مولوی ها تقریز نویسندگی‌اند. یعنی بسیار کتابش کتاب اعتبار ای و بعضی شرط ها گذاشته است. گفته است در عموم تومار مقصد جایز است، زیرا در این آثار صحابه ای. حضرت عبدالله ابن عمر روایت می‌آورد که بچه‌هایی که به عقل بودن اونها را از همون دعاهای معصوره، از دعاهایی که معصوره بودن می‌آموخت. چون میگو که همین دعاها را بخوانین و در خطاتون مقصد شوف کنین. یعنی کسی اگر دعاهای معصوره، آیت‌های قرآن مثل نمی آیت الکرسی، سوره اخلاص میخونیم، شوف میکنیم، در تنامون میمالیم، بین یعنی آدمای با سین و با عقلش همچنان تعلیم میکرد. ولی کودکای خرد چه میگه همون دعاها را مینویساند و در گردنشون آویزان میکرد. از همینجا مقصد درست بودنی یعنی تومار را اجازت دادن، درست گفتن، ولی با بعضی شرط ها ماندن. گفتن یکم این که در همون داخلی همون کاغذ توماری که میگیری باید که از همون دعاهای معصوره یا آیت قرآن نویسنده شود. دو، با زبان عربی باشد. سیوم، کسی که می نویسد همون نفع و فایده ای که همون آدم میبیند و از خودش نبیند. یعنی بسیار عقیده سالم و صحیح داشته باشد. اگر همین شرط ها اجرا شود میلش. لیکن این خیل تومارهایی که انا دل یک کسا گرم میکنن، دل یک کسا خنک میکنن، این توماری ما تا 50 کیلومتر تاثیر دارد، تا 100 کیلومتر تاثیر دارد، بعد به قد آدم تومار می نویسند، اینهاش جایز نمیدانند. ولی همین طریقهایی که من برای شما گفتم اینهاش انشاءالله اجازت است. چلی که از آثار صحابه همین جناب عبدالواحد سیدزاده هم در کتابش بسیار کتابی زیبا های. من توصیه میتونم برادرایی که اگر با زبان فارسی های، اگر چی نامش عربی هم که باشد لیکن داخلش با فارسی های، بسیار زیبا کتاب های. از این خوانین شما از حقیقت البته تمام مسائل آگاهی پیدا میکنید. سوال دیگری که اومد، بابا جان سرمه کشیدن مرد از روی سنت گناه است چون که پدر و مادرم نمیمانند. یعنی بعضی حدیث ها در پیامبر مونه که هینه کردن، یکی سرمه را، یکی مسواک، این نکار، اینها مقصد از سنت های پیامبر مونند. سرمه کردن برای مردم درسته، برای زنم درسته. و حتی در طب نبوی هم یعنی سرمه برای چشم بسیار دواهای. این چیزی که ما میریم هر نمودای آبایی را که از اپتیکا میخریم چشم مونده میچکانیم، مزها هستند میمالیم. همین سرمه برادرای عزیز و گرامی بسیار نفع زیاد داره، بسیار فایده زیاد داره، چی در خنکی. بعد از همه بهترش هم این که حتی برای چشم پرده گرفتن نمیمونه و همچنان یعنی چقدر چشم روشن میکنه. برای همین اجازت هست که مردها و زنها هم که باشن مقصد از سرمه استفاده کنن، هیچی باکی ندارد. درسته. سوال دیگر، در مهاجرت در وقت نماز خفتن به خاطر کار نمیگذارن نماز خوانیم، ما میتوانیم راستا با اشاره نماز رو خوانیم؟ اگه حرکت کنین در کجایی که نباشد شما یک شرط مانین، هر کاری را که میکنین همون خوجاینا تا نگوین که ماها مقصد به خودمان اکو ساعتی
бандагӣ дорем, соати ибодат дорем. аз худо умедай, аз худо умед аст ки ҳар кӣ бошад набошад ҳамин дар рости бандагӣ, дар рости ибодат ягон мухолифат намекунад. барои ҳамин аввалан шумо ҳаракат кунед ки намозотона дар вақташ хонед. ҳеҷ гоҳ кор монеи намоз нашавад. вале агар бисёр як коре ҳаст ки агар аз ҳамун соати намоз омаду то агар аз ҳамунҷа як лаҳза агар мақсад бероҳа шай, шояд ки кори завод ҳама мақсад вайрон шавад. ё шояд ки мисол ҷойҳое ҳаст ки ҳатто мегӯяд ман аз ҳамунҷа ҷунбида наметавонам. вале бисёри бародарое ҳаст ки мақсад аз баъзе ҳолатҳое гап мезананд ки яъне дар як ҷои ман бояд бистум 2 соат ё 3 соат аз ҳамин ҷо ҳатто як қадам рафта наметавонам. ин ҳолатҳо да мешавад ки шумо ҳамон ҳолати росто даҳам ки намозто нахонед дурустай. суоли дигаре ки омадааст, мо дар муҳоҷират дар сохтмон кор мекунем. оё аз ин пули маошамон закот диҳем ва ба киҳо бояд закот диҳем? хоҳишмандем ки пурратар фаҳмонед. албатта фарқ надорад. ҳар касе ки дар куҷое кор мекунад $2000 пасандоз дошта бошад, аз ҳамин $50 яъне 2.5%ша мо бояд закот диҳем. закот ҳамеша шумо метонед падару модартона дода наметонед ва зан ва фарзандотона дода наметонед. дигар ҳар касеро ки хоҳаратай, бародартай, мисол дигар домодутай, ҳар ки бошад, ҳамсоятай, камбағал бошад, фақир бошад, закотҳоро тиен иншоалло дуруст. охирон суоле ки дар пеши ман аст, мегӯянд ки бар сари мазори падар ё модар духтараш равад, мурда ба сари ангушташ мехезад ва маит агар духтар дошта бошад, писар не, дар ин ҳол чӣ мешавад? яъне ако баъзе гӯем аз рӯи нофаҳмиҳомон, аз рӯи нодониҳомон ин гапҳо буд ки агар духтар ба сари қабри падар ё модар равад, онҳо ба сари ангушт. ака ман ҳайрон ки ба сари ангушт гуфта, вай дар ҳаёт имкон надорад ки одам дар сари ангушташ биста. дар ӯ ҳолат ӯ чӣ хел дар сари ангушт места? иқа тавонои қуввата дар ҳамин ҳоли ҳаёташ надошт, дар уҷа аз куҷо пайдо мекунад? ин як бора шумо ҳамин гапа худаш дар ҳамин хуб андеша кунед. ё мегӯянд ки агар ба шарте ки ана дар байни аср шом агар об бихӯрӣ, падару модарта ё фарзандта дар ӯ дунё намемонанд ки об бихӯранд. бародаро, хоҳарои азиз, агар яке ғалабаи об шавад, ман ҳамқа ташна, ин байни асру шом қариб 1.5-2 соатай мара ташнагӣ ғалаба кардагиай. дар ин ҳолат ман бояд чӣ кор кунам? ино ҳама як сафсатаанд, ҳама ин як гапҳои беасосанд. барои ин байни асру шомам хӯрданам дуруст. хоб сари манзили падару модар хо барои зан бошад, хо барои мард бошад, риоя кунанд, ҳичи боки надора рафтан. фақат аку мо ҳамеша тавсия метиҳем ки аку хоҳаро модаро ки азбаски бисёр ҳам дар илм камтаранд, ҳам гирьяву тараҳҳумшон зиёдтарай, мераванд дар ҳамун қабристон ба ҳар мақсад беҳудагӯӣ ки даст мезананд. барои ҳамин мегӯем ки дар хона бошану дуо кунанд беҳтарай. мераванд мақсад болои қабр дод мегӯянд, гирди қабр тавоф мекунанд, қабра оғӯш мегиранд, шояд ягон мушт хоки ҳамонро бихӯранд. аз ҳамин лиҳоз бисёри донишмандо занҳоро манъ карданд ки сари гӯри падару модар нараванд. ба ҳамин хотир барои ҳамин ҳеҷ боке надорад. на сари ангушт мехезанд, на сари даст мехезанд, балки аз рафтани мо онҳо роҳат меёбанд, онҳо хушнуд мешаванд. мо вақте назди қабршон мерем дар ҳақшон дуо мекунем.
аллоҳи меҳрубон хотимаи кори ҳамамона ба хайр кунад. аллоҳи меҳрубон ин лаҳзаҳоеро ки ман бо шумо будум аз мо шумо қабул кунад, бозам майлу муҳаббатҳомона ба сӯи дини худо зиёд гардонад ва худои меҳрубон тавфиқ диҳад ки он чизеро ки шунидем моҳо амал кунандаш бошем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.